Menteri Badai Pek ya kakam jengok kai perthai uba Poland do mentaka sengi ula pli pat ba ya kawi ke jingking ke basyusden ha sok saw ka badai ka jaka jengok kai perthai ka bodon ha kasnong cham ha is Jandhill district habakren kum ukongsan hak jingalang uba Poland do ula kentu ya ki pat ba bakin paikmat bat penlit jimut bahano syakini kakam jengok kai perthai bat ong udawyong umne sa bat donru ke NGT ke don ke yeng bisa Supreme Court bat ki donru ki an ki kendon ki bakhangla habatre yakane ka kam doyong henry ka kam jengok kai perthai pat mano ban khang bat ulaong ublei ula ai katne yangi kumta ai ba mangiru ngin ai aa kum ka jing songo ya ka jing ai ka bakodor ka jong ublei ula ai nuksaru ya ka shnong sora bat ong bamunsha ka shnong sora ru kadai ka ba imja na ka kam doyong henry ya ka ni ka kam lapan sange no bantrei namar ka ni ka kam ka penjot ya ka mariang ka penjot ya ki om kiwa kawiru kalong ba udoyong udei ubala ban lut no shisen kesngi henry ka kam jungok kai perthai pan kadai ka bala ban penne bat penba pateng la pateng bat nang penba shushu kadon ka jingong ba ka perthai kamdei ka ba ublei ula ai bangin le try kat bamon henry ban sumar bat ban IT pateng shakiwei pat ke pateng ki ban nangwan u sembut kongsan ha ka ni kesngi uba kremensila ula pensngau bat karpat ya umentri bape ya ka kam jungok kai perthai uba polendo bat pentip bagidang bon ki kam ki badang sateng ha ka baidei bat ka jingtmu ban kinti uyaki kam jongok kai perthai hakini ki thain sanshnong uba kermenchila ulairu ga jiaro bat sngoburom yaki bor punya chnong kibala ban pen itnat ya kashnong lengba jong ka jingtre shis pasngi ulai khu bleiru ya ka jantia Eastern College Clearian kabala rap lem ha ka ban kintiu yakani ka kam jongok kai perthai Kibla jingkren hagani kesngi ki kentup ya u director jongkernat tarism Megalia uba CVD dengdo u deputy commissioner jongke East Jandhill district u Abhilash Banarwal u principal jongka Jantia Eastern College Clearian u Dr. P Nong Tudu wahe shnong kacham uba Karlut Dakhar u MDC jongka thany uba Laski Rumbai bat kiwei Adventure tourism. Ini ke Paul benar telah dapat inaugurate yang saksau suspension footbridge kepada kos juga kalau hendai pulai lap kawasan hijab dari spa buat agak jingdan ringkat jong local MLA Maklimen Shelah ringkat buat ini kirang pak CVD Dengdo IS Director of Tourism Sri Abhilash Baranwal IS DC East Jandhill Hills Dr. Fairvision Nong Tutu Principal Jantia Eastern College Clearian Ma Laski Rumbai Local MDC Ma Karlut Dakhar Wahid Chnong Ma Stop Hawa Aston Wahid Chnong Bat Ma Dibol Dakhar Jan Sketty Cham Village Nimpen here kini ki bagi on ki tourism ki tourist circuit ki jongi. But the way na kita kabangin le kalong gilapan kre mata ya DPR detailed project report but sian ngin sependap ya kini kaba kanpoi kuma shikurur tam na kabenta ban develop ya tourism akan dikatakan ki jongi. Ki jingkrai ki jongi Pila ngalakuli yang ini ke memorandum kalau I mene daga Sunstrong Welfare Association, Cham retaining wall, footpath, parking area, voting benches,
kini baru kila ada lupa iba dan hagane kasih tam project section. Umberlane Falls, Rangat Village, kini kita di Beladap Shispa, nak Shispa dan Beladap Ndaipau, berapa persen? Development of tourist spot at Renji Falls, Cham Cham, construction of parking lot, construction of viewing deck, public toilet, kini 90% lah pendap. Development of tourist spot at Latang Falls, Lum Cermit, kini ngidang ya inta ngeladak ai ke sanction, but kesak sedang mengin alot ya kejing tray. Di kini kilong kat tu kat ni kiba ni sedang nilai initiate untuk sorka. Mereka berkongsan tu kolong kejing kersian lang kejong pi. Ada kolong dan ni hiyo rat ligi state kiwan. Ya ke tourism conclave kadorba bahe. Baru state jom kena ofis kiawan, Orissa kawan, kasulong mata kakak, niyo ban host, ban pediang sobha, iki parlok nak keleng, kiawan ban jengok, namal kiong kibabun nak di hill station, tapi ong Shimla, Darjeeling, kini gede kibal along Kibrio, along highly commercialized, but Kibrio kita kiwan, yaki jaga kibat termai. Ke Meghalaya kade kata ke destination. Haki snem kibat mencuat. Tik kumbalong kini kata ke jompi, bersora kasyanya hau doyong. Henry doyong, seorang lapan sange, dia ke mining. Habis nam kat kendai sebab androkau. Kawai nak kita kalong kajing penjat ya kamarian, kau gamlong syuk bandi. Kawai kaba kongsan syuk kalong ba gani keju kasus kalong bagi on non renewable kabulut no. Henry tourism kapher namar ngikren ya ka sustainable development. Sustainable kalau ngau pelak ban penek, pateng lah pateng. Kat bapi nang sumar yang ni kesenong, yang kini gilum kiwa, yang kijing ai kiba kodor jom play. Kat bapi nang sumar yang ki mapi bat ki pateng ki jom pi. Kini ki hep ki pada ki jom ni. Kini yo priang ki ya kini kijing kertu ki jom play. Baka perthai kamdai kabau boleh pula ai yangi ba ginle try ndrei bangin sumar bangin ati yaka siki patang di panang kata kajimut kay day do bahab ka vision ke jongi ban develop ban pengiu ya ke tourism, but habang ikan yang tourism kam kut tang kum kata ke bagi orang jengok kai terhei. Kendai kita bun ki aspects ki beda ke tourism. Ngilang ini mente ya ke jingsha cultural item ke bapa ship nak kasha sukra cultural tourism. Kita gi cultural group ni ki bala display jingrai di kijing syat ki jongki. Kani kiri ke benda jong ke tourism.